ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи тилоти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Оисаи Абдуҷамил. 3 феврали соли 2025 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад. ҷаласаи шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соати 9 дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. 3 феврали соли 2025 соати 10 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи 21-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор мегардад. шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон эътило медиҳад ки дар иҷлосияи 21-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баррасии ҳисоботи прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2024, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истеҳсолоти органикӣ, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи хизматрасониҳои давлатӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ ва оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ба меъёрдарории техникӣ, дигар қонунҳои қабулнамудаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. таърихи бостонию пирифтихори халқи тоҷикро ҷаҳониён ҳамчун мероси гаронбаҳои моддию маънавӣ эътироф мекунанд. ин ҳама самараи соҳибистиқлолӣ буда дар заминаи сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мо мушарраф гардидааст. дар маҷмӯъ солҳои охир кадом ҷашну анъанаҳои миллии тоҷикон мақоми ҷаҳонӣ гирифтанд, дар гузориши Наврӯзшоҳи Азизулло таҷассум ёфтааст. соли 2008 мусиқии халқи тоҷик шашмақом, 23 феврали соли 2010 ҷашни Наврӯз, 31 июли соли 2010 ёдгории Саразм, 30 ноябри соли 2016 оши палав, 29 ноябри соли 2018 санъати гулдузии тоҷикӣ Чакан, 31 декабри соли 2021 Фалак, 6 декабри соли 2023 ҷашни Сада, 4 декабри соли 2024 ҷашни Меҳргон, 4 декабри соли 2024 санъати рубобсозӣ ва рубобнавозӣ. ин аз ҷумлаи ҷашн ва анъанаву ҳунарҳои қадимаи миллати тоҷик аст ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва муттаҳидии миллат бо пешниҳоду сиёсати созандаи роҳбари давлат мақоми байналмилалӣ пайдо карданд. яъне дар ин давра тамаддуни миллати тоҷикро ҷомеаи ҷаҳон ҳамчун дури гаронбаҳо эътироф ва истифодаи онро барои баланд бардоштани маънавиёти ҷаҳониён зарур донист. барои мо ҳамчун миллат сохтан, ҳамчун фарҳанги сохтани худ шарт нест, яъне ки мо сохтакорӣ намекунем, фақат гузаштаи таърихи худа ёдоварӣ мекунем ва ҷаҳон гул бар ин мешукуфад. ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳо зарурати амиқ омӯхтани таърихи гузаштаи худ ва ҳифзу муаррифии онро бештар намудааст. тавре аз таърих бармеояд миллати тоҷик дар масъалаҳои меъморию ободкорӣ, шаҳрсозию шаҳрдорӣ ва офаридани неъматҳои моддӣ собиқаи беш аз 6000 сола дошта дар тамаддуни башарӣ нақши мондагор гузоштааст. дар ҷаҳон ҳеҷ набошад, чандин ҳазор мардум аст, халқият асту мардум. бинед ки миллати мо дар садри ҳамин тамаддуни ҷаҳон қарор дорад, яъне ки ин миллат ҳамаи саҳифаҳош ифтихори холӣ аст. охир асоси ташаккули фарҳанги қадима, рушди маънавиёт ва муаррифии он ба ҷомеаи ҷаҳон бо шарофати истиқлоли давлатӣ зери сиёсати фарҳангпарваронаи ҳукумати кишвар имконпазир гардид. имрӯз собит шуд ки миллати тоҷик дорои тамаддуну фарҳанги қадима, соҳибдевону соҳибқалам, соҳибкитобу соҳибмаърифат ва ташаккулдиҳандаи маънавиёт дар замири ҷаҳониён будааст. имрӯз мо дар ҷаҳон ба забони худ баромад мекунем, صاحب دولت بودن خود رو اعتراف میکنیم و اساس چی است؟ جهان شناخت، ما رو شناخت، تاجیکان رو شناخت. برگشته فهماندیم که این همه اصالت تاریخی که امروز در گوشه و کنار جهان ببینید در تمام روی دنیا نوروز جشن میگیرن.
در کجای نروید از نوروز نشانه است که امروز ها یک ملت ابرقدرت چنین کار ندارد که ما داریم. انا اگر پیشوای ملت تلاشش استقلالیت دولتی اگر که پایداریش نمی بود ما برگشته خشتنشناسی خود را خودشناسی خود را برقرار کردن نمی توانستیم و در طول تاریخ مثل دیگر ملت هایی که از بین رفته بودند شاید که محشوی ملت ما هم به میان می آمد. تاجیکستان سال 1993 به عضویت یونسکو یکی از ساختارهای بانفوذ سازمان ملل متحد پذیرفته شد و در این دوره منتظم برای جهانی گردانیدن جشن و مراسم، هنرهای خاص ملت و نقشگذاری در بالاروی معرفت مادی و معنوی جهانیان چاره‌اندیشی کرده می شود. تلاش و زحمت‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به اعتراف تمدن ملت از جانب جامعه جهان و افزونشوی نفوذ ملت همچون خلق صاحب تمدن مساعدت نمود. تاریخ باستانی و پرافتخار خلق تاجیک را جهانیان همچون میراث گرانبهای مادی و معنوی اعتراف می‌کنند. تنها سال 2024 جشن مهرگان و صنعت ربابسازی و رباب نوازی همچون میراث فرهنگ غیر مادی بشریت پذیرفته شدند. مقام بین المللی گرفتن جشن و عنعنه‌های ملت تاجیک ثابتگری آن است که جامعه جهان تاریخ و تمدن ملت تاجیک را اعتراف و آن را برای ترغیب صلح و دوستی، متحدی و فرح در عالم ضرور می‌داند. حالا باشد باز چند جشن و عنعنه دیگری ملت تاجیک برای پذیرفته شدن به فهرست فرهنگ مادی و غیر مادی یونسکو پیشنهاد گردیده است. نوروز عزیزالله، فرهادی واسع، امید قیوم، اخبار. ساکنان شهر نورک با عزم و اراده قوی جهت استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای آبادانی را وسعت می‌بخشند. بنیاد 197 انشاءات با طرح و اصول معاصر و صفت بلند دلیل تطبیق باثمر نقشه‌های سازندگی است. از روند کارهای آبادانی در شهر نورک اسماعیل صاحب نظریان و موسی نور محمد گزارش می‌دهند. موقع جایگیرشوی با در نظر داشت امکانات وسیع طبیعی و فراهم بودن شرایط انفراساختاری نورک را همچون شهر صنعتی و سیاحی در داخل و خارج مملکت معرفی کرده است. مخصوصاً دوام یک چند سال اخیر در زمینه وسعت کارهای آبادانی و سازندگی در شهر بنیاد بنا و انشاءات معماری، اجتماعی، سودا و خدمترسانی و فرهنگی و فراغتی در برابر مکمل گردانی انفراساختار کار و خدمترسانی به ساکنان همزمان توجه سیاحان و جهانگردان را برای تشریف به این گوشه تاجیکستان بیشتر کرده است. موافق اطلاع بخش معماری و شهرسازی به مناسبت تجلیل سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر نورک با تشبث مقامات محلی در همکاری با صاحبکاران و ساکنان همت بلند تعمیر و از نوسازی و بنیاد 197 انشاءات گوناگون تعینات به نقشه گرفته شده تا به این مدت علاقه 100 عدد آن مورد استفاده و بهره برداری قرار داده شده. در دیگر عمارت بنیاد شونده کارهای ساختمانی طبق نقشه ادامه دارد. ساکنان همه این پیشرفت و آبادانی را از فضای آسایشته وطن عزیز تطبیق سیاست باقرار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پایداری و تحکیم استقلال دولتی ارزیابی کرده اهلانه پی کار و فعالیت و باز هم بهتر و به طلبات زمان جوابگو گردانیدن شرایط کار و روزگار خود تلاش می نمایند. شکرانه از آن میکنم که در یک وطن بهشت‌آسا چون تمام دیگر مردم سربلند تاجیکستان زندگی به سر میبرند. امروز ما توسط تنجی و امانی و آسایشتگی مردم درک میکنیم که در یک شهر عزیز تاجیکستان همان شهر نورک اینقدر پیشروی های و اینقدر سازشکاری ها به نظر میرسد. همه این ثمره استقلالیت میباشد. باری شخص نمیاد که در مدت بین یک کوتاه اینقدر پیشروی ها اینقدر سازندگی ها در مملکت عزیز ما به نظر میرسد. در روند باثبات کارهای آبادانی و سازندگی در شهر نورک به ساحه‌های اجتماعی بخصوص معارف و تندرستی توجه مخصوص روانه گردیده شرایط تحصیل و خدمترسانی طبی به اهالی باز هم بهتر و به طلبات زمان جوابگو گردانیده می شود. در شهر نورک 28 مؤسسه تعلیمی و یک لیسه و یک گیمنازیا فعالیت می‌کند که در این مؤسسه‌ها 17130 نفر به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. در مؤسسه‌های تعلیمی رقم 9 شهر نورک، در مؤسسه تعلیمی رقم 22 صنفخانه‌های علاوگی ساخته به استفاده داده شدند. آموزگاران، ما خوانندگان، معارفچیان را
وادار میکند که دوچند کار کرده بهر پیشرفت وطن عزیزمان سهمگزار باشیم. با اطلاع مسئولین بخش جوانان و ورزش در شهر نورک عین زمان 48 میدانچه ورزشی و 14 تالار که اکثریت آن دوام سالهای آخر بنیاد گردیده است مورد استفاده قرار داشته برای گذرانیدن مشق و تمرین، چاره‌بینی‌های گوناگون ورزشی و جلب وسیع ساکنان به طرز حیات سالم مساعدت کرده ایستاده است. ورزشگاه مرکزی شهر نورک پورا از نوسازی شده برای 10,000 جای نشست امروز با ورزشگران شهر نورک خدمت نموده ایستاده است که تمام ورزشگران ما مخصوصا مؤسسات دولتی مکتب‌های ورزشی ما تمرین‌های خود را در اونجا می‌گذرانند. جوانان ما تنها باید برای ازبر کردن دانش‌های معاصر تلاش کنند و کوشش نمایند که سهم به اندازه و بی‌نظیر خود را برای باز هم رواج و رونق دادن و باز هم گل شکوفان نمودن وطن عزیزمان خدمت نمایند. در روند تطبیق برنامه‌های مشخص آبادانی و سازندگی در شهر نورک در برابر انشاءات گوناگون اقتصادی و اجتماعی همزمان با تعمیر و از نوسازی مرکزهای فرهنگی فراغتی، باغ و گلگشت‌ها، راه و پل‌های ماشینگرد، پیاده‌روها، ایستگاه‌های نقلیاتی، چراغانکنی کوچه‌ها و سرسبز و خرمگردانی توجه مخصوص روانه گردیده است. در ادامه کارهای آبادانی در شهر بنیاد مجمعه گرمخانه‌ها به نقشه گرفته شده است که میدان آن 10 هکتار را در بر گرفته از 6 قسم علاهیده عبارت می باشد. موافق با طلبات زمان گرمخانه با اصول زمانوی بنیاد گردیده توسط سیستم متمرکز با گرمی تامین کرده می شود. دستگاه و تجهیزات آن نسل نو بوده در آن با جلب 10 نفر متخصصان محلی اساساً پرورش گل و بوته‌ها برای آرایش شهر به راه مانده می شود. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، شهر نورک، اخبار. тоҷикистон дорои табиати афсункору пурганҷ мебошад. дар талутепа ва кӯҳҳои сарбафалаки кишвари мо навъҳои зиёди гулу гиёҳҳои шифоӣ мерӯянд ки истифодаи онҳо барои рафъи бемориҳои гуногун тавсия мешаванд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо мақсади коркарди гиёҳҳои шифобахш корхонаҳои истеҳсолӣ фаъолият намуда номгӯи зиёди доруворӣ ва маҳсулоти ороишии ватанӣ истеҳсол менамоянд. маълумоти муфассал дар гузориши моҳираи тоҳир. истифодаи самараноки гиёҳҳои шифобахши кӯҳӣ имрӯз таҳти таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор дошта. баҳри истифодаи онҳо дар вилоят корхонаҳои ҷадид мавриди истифода қарор дода шуда истоданд. чунин корхонаҳои коркарди гиёҳҳои шифобахш дар шаҳри Хорух ва ноҳияи ишкошеми вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳангоми ташрифи навбатии пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Бадахшон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта фаъолияти пурсамар доранд. корхонаи коркарди гиёҳҳои шифобахш дар шаҳри Хорух бо истифода аз растаниҳои шифобахш маҳсулоти дорувориро аз ҷумла шарбати ангат, меҳри гиёҳ, марҳамҳои муфид баҳри пешгирии резиши мӯи сар, доруворӣ аз арчаи шуғнонӣ, барги зуфу мушхор, бобуна ва дигар гиёҳҳо истеҳсол мекунад. корхонаи нави истеҳсолӣ дар шаҳри Хорух яъне соли 1924 моҳи октябр кушода шуд. дар корхонаи цех истеҳсолӣ аз гиёҳҳои шифобахши кӯҳистони Бадахшон коркар мекунем. дар корхона қариб ки 8 нафар кор ва фаъолият мекунанд. корхонаи мо хусусан аз гиёҳҳои шифобахши кӯҳистони Бадахшон яъне он гиёҳҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон хусусан ки дар кӯҳҳои Бадахшон рӯёнда мешавад коркар мекунем ва ин истеҳсолот мо яъне қариб ки 25 сол дар истеҳсол ҳастем ва коркарди онро сола сол зиёд карда истодаем. шумо диққат медиҳед ки мо коркарди нави гиёҳҳо яъне аз ангат, шарбати ангат, равғани ангат, ин гиёҳҳое ки мо хусусан аз ноҳияҳои вилояти мухтори Бадахшон харидорӣ мекунем ва онро коркар мекунем ва он алафҳое ки дар кӯҳистони Бадахшон рӯйда мешавад ва қатъин онам кор ва фаъолият мекунем. дар ин корхона имрӯз 29 номгӯи маҳсулоти доруворӣ омода гардида дар баробари таъмини талаботи бозори дохилӣ қисмати муайян ба содирот нигаронда шудааст. мутобиқи иттилои масъулон маҳсулот ба мамлакатҳои Қирғизистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон ва дигар ҳамсоя кишварҳо ба савдо бароварда шуда бозоргир мебошад. айни ҳол дар ин корхона 8 нафар сокинон бо ҷои кори доимӣ таъмин буданд.
шуда. ният аст ки дар оянда бо васеъ намудани доираи фаъолият боз шаҳрвандони дигар низ бо кори доимӣ таъмин мегарданд. дар баробари фаъолияти густурдаи корхонаи болозикр дар ноҳияи ишкошим, аниқтараш дар ҷамоати деҳоти ба номи Рустамбек Юсуфбекови ноҳияи ишкошим низ корхонаи коркарди меваи ангат ва хуч низ ба истеҳсоли маҳсулот сару кор дорад. корхона соли 2024 дар доираи сафари кории пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи ишкошим мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда. дар он 12 намуди маҳсулот аз қабили равғани ангат, собун, шампун, хокаи ангат, маҳлул барои бинӣ, ҷойҳои оромкунандаву шифобахш истеҳсол карда мешаванд. корхона дорои 6 утоқи корӣ ва як озмоишгоҳ буда, кормандони он кӯшиш менамоянд ки дар мавсими кор маҳсулоти ҷамъовардаи тару тозаи ангатро ки дар худи ноҳия нашунамо меёбад коркард намоянд. барои гузоштани корхонаҳои коркарди растаниҳои шифобахши диёр на танҳо ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо маводҳои доруворӣ, балки таъмини аҳолӣ бо ҷои нави корӣ ва паст намудани сатҳи бекорӣ мусоидат менамояд. муҳираи тоҳир, муборакшоҳи Рустам, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. ахбор. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар сарвари давлат ба масъалаи рушди соҳаи саноат, афзун намудани иқтидори истеҳсолии ҷумҳурӣ бо истифода аз имконоту имтиёзҳои муайяншуда таваҷҷӯҳи хос равона намуданд. бо мақсади амалинамоии нишондодҳои паём дар шаҳри Кунибодом тадбирҳои муассир роҳандозӣ гардидааст. гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбон Қурбонов. дар паёми навбатӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ ба масъалаҳои саноати кунонии кишвар таваҷҷӯҳи зиёд дода шуд. дар ин радиф дар саросари кишвар ҷиҳати ноилшавӣ ба ҳадафи чоруми миллии саноати кунонӣ бо суръати кишвар, зиёд намудани ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ, ба истифода додани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ, ташаббусҳои ватандӯстона идома доранд. дар доираи ин ҳадафи стратегӣ дар шаҳри Конибодом бобати рушди соҳаи саноат ва бо ҷои кори таъмин гардонидани аҳолӣ, бештар намудани номгӯи маҳсулотҳои истеҳсолӣ, баландбардоштани сифат, ба роҳ мондани истеҳсоли намудҳои нави маҳсулот, харидорӣ ва васлу насби дастгоҳҳову технологияи нав тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мешаванд. аз ҷумла тавассути ҷалби сармоягузории бахши хусусӣ, корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ бунёд карда мешаванд, ки дар соҳаи иқтисодиёти шаҳр мавқеи хосро ишғол менамоянд. танҳо давоми соли сипарӣ гардида дар шаҳр 6 корхонаи нави истеҳсолӣ бо таъсиси 65 ҷойи корӣ ба фаъолият шурӯъ намуданд. корхонаи бандубасти меваи хушки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нерӯи канд аз қабили чунин корхонаҳост, ки дар доираи татбиқи солҳои рушди саноат ва шарикии давлат бо бахши хусусӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бунёд гардида, самти фаъолияташ коркард ва бандубасти меваи хушк аст. иқтидори истеҳсолии корхонаи мазкур 1000 тонна мева дар як сол мебошад. дар ин ҷо таҷҳизоти муосири соҳа насб гардида, маҳсулотро бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои ҷаҳонии коркард ва бандубаст мекунад. дар хатти истеҳсолии корхона шустани меваи хушк ба навъҳо ҷудову коркард ва ниҳоят дар қуттиҳои махсус бастабандӣ кардани он анҷом меёбад. маҳсулоти ниҳоӣ асосан ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад. дар имсола паёми ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бисёртар ба содирот ва тараққиёти рушди саноат таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд ва мо бо қадами пешвои миллат моҳи сентябр ин коргоҳро ифтитоҳ карда будем ва ҳоло дар ин коргоҳ корҳо рафта истодааст, содирот шуда истодааст ба наздикӣ ба ҷумҳурии Олмон, боз ба Федератсияи Русия маҳсулот гусел кардем. вобаста ба ҳамин ҳам корхона кор карда истодааст, ҳам ҷойҳои корӣ нав пайдо шуда истодааст, ҳам як шароити корӣ пайдо шудааст, яъне ки як маҷмӯъҳое пайдо шудааст, ки умуман барои соҳаи саноат ва содирот барои маҳсулоти маҳаллӣ, яъне ки Конибодом, Испара, Аштпа, чӣ маҳсулоти зардолии хушке ки мешавад, мо ҳамона коркар карда ба хориҷи кишвар
равон карда истодем. бояд тазаккур дод ки имтиёзҳои фароҳамгардидаву дастгириҳои давлатӣ ва ҳисси баланди ватандӯстӣ соҳибкоронро барои бунёди корхонаҳои саноатӣ ва тадбирҳои созанда ҳавасманд кардааст, зеро соҳаи саноат дар рушди иқтисодиёти шаҳр нақши муассир дошта, таъсиси корхонаҳои нав, муҳайё кардани ҷойҳои корӣ, афзун намудани номгӯи маҳсулоти рақобатпазир ва содироти он ба некуаҳволии мардум мусоидат хоҳад кард. мавриди зикр аст ки бо бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ва истифода аз иқтидорҳои мавҷуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба маротиб афзоиш ёфта, дар ин замина имконияти зиёд барои рушди минбаъдаи соҳа ба вуҷуд меояд. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд. мустақиман манзуратон гардонидем. хайр.